Palang. Kabur banjir. Buang-buang sama soal YouTube sendiri ya. Di kanan mga kanyang-nyaman. Bentau don. Ini kemudian pasang. Dan mulot jadi mahkopler. Tidak melkot din naman. Dan apa bang? Mulot. Mas. Palang. Liman. Yo. Mas. Ambu jak telah kena. Ya, begitu tulisan katanya don. Ini pun akin ka iyu serojek tanah kita ketemu ni. Ada makin tanaki. Ah, iya dia tanaki. Dah, entar apa sih dia mau disaten? Palang. Kemarin mulai patok deh dong. Notop ki. Dia aja. Ada lah di nomor don. Di nomor dah. Oh sero guring kade deh ya. Lo harus di sambil dik. Lah di kembali. Kalau harus masak. Tenakan tenang. Ayo. Jadi boleh cek lah saya masak lah masak di sana. Masak kali kan. Kemarin. Butuh. Aduh si kemak. Nena aja nom. Tek kudu ada. Pak, itu dah. Udah. Serba nom langgar kemarin. Tonton. Jadi. Wah, suruh kalau kapnya kan. Oh, ini nah. Mula mati mas, mula tu. Buh. Mula dia yun nak jete bokter. Kudu ngebelatin na. Kudu ngambari usaha ke 10 we. Jawa itu nek kita sari. Ubur-ubur ikan lele. Sekur. Tolong. Seger. Ini lanjut din siapa deh si raja ini. Anyar don, ganceng don. Anyar dia. Anyar boleh. Anyar don. Ini bener kata dia dong. Tu lagi nele mau pasang buat. Buat datang bilit. Cek ama. Ben bareng si Kenny. King tik antik. Tik antik yang berdan no. Berdan tik antik nih. Yang mau je dah. Oh, pengen lebih. Orang lebih. Apa? Yo. Ah, buat itu dengke. Berdan antik no. Di mana sih lebih ban? Di rumah. Wah, dia ada wah. Di bawah. Yang lebih bro. Mundu. Bunyi mana iro cepit. Oh, sepit. Dia nyaman antik. Si antik iya ya. Re. Tahu som kompet di samon kira nano nyambiakin kompresor male ano. Ano, male bungkol. Bukol. Kemarin lah bungkol le don. Pesanik. Agak lano mendolati. Nyaman pasak don. Aduh. Badan pesan kopi bahasaan bu. Hah? Njerai totop. Oh. Minum okai biar enak. Ya kebanyakan ke tu segi sak boy. Buh palang. Namburan. Ya dari. Ada bu. Santai kawan. Duk demu kan nak. Palang. Bos Amsim lagi merokok rokok legal.